Welcome to the botany plant debate in Kasi. But mentang idon kane kejaka kabadai po umrishan. But ya kane kejaka lakot ken sendru kabahap hapo jongka town area ken longdo. But ngidon hang ne menta ban pen I api siapang ki jet sentiu. Baik perlu ki jaka ki bangi ngewan take sentiu lane collection sentiu lane flower collection kalong kum kini ki jaka ki krok ki krem ki ba ima hadu kata-kata ki bomla ban batai bat tenteng daladawan ki bating ki la banting ya ki pseng ki merat klau namar bahakum kini ki jaka sibon ki pseng ki don but sibon ki kenja balong sni lani poison ki don kini ki jaka ale perlok pej ni hapa yet lang ba ya kini ki krok ki krem ba hakani ka jaka dan lenti te perlok ban lek nang no te nama ba ka krok ka krem ka ba jingai te ngimban se bandrung nang ni setai pej mo perlok ni ha bandrung la karung kum kini ki krem ro tang nak kebenta bang ni one collection sentiu. Pej perlok kum kini ke je sentiu sibon sene ki sentiu. Ang bangin la kuno perlok ba pi pim don te anda pin don pi te ngan ong ba aling ni khejlang re tanga marwe ngam la ban ket kum kini te kino ku don kam lele kin so ordar pila ban thong ne dah pe jau dur ibang hi ba da set jenta ro ibang tama ngam tipat belum kuno le perlok ini pe je kini ke studio. Kini ke sentiu kibe itanat adu kata-kata ang ni don bonjat ke sentiu dai tang sijat tang ba yakum kini pat don ba ordar bat ngiro ngim pat lahi ban collection akan kepor ke bomta te perlok kino ki bakwa kum kini ki jet sentiu sa komen yang i hapo ka comment section bat ngin sa ai ki phone number ale perlok akan kepor ke bomta ngin pej bat ngin batai sepang ki ni kesentiu hakane kepor ngio ban collection ya uni u jai sentiu bat na ya kane ka jaka lakot ka Kangsar West Kasil district ale perlu ngin pej uni sentiu ya uni jai sentiu haka scientific name kom uni sentiu ki Cod Williamson bat kom uni sentiu usha po sentiu lani usha mi benai Desember Januari bat ka jingjrong jong uni usentiu kalong pra enci hadu kadwe enci bat hakane kapor ngan ong yapi ba ka jingmi ka jong uni usentiu hakane ka jaka ngan ong yapi sepangka altitude kalong iwei ar pra ar point iwei meter ka GPS altitude te ale perlok ngen pej yakane ka jaka bat hakum kane ka jaka kajing theo jongi ya ka altitude kalong kata te POE perlok ya uni sentiu ubun bat uni sentiu ngamlahi ban kata namar ba kibun tekhiu nrai ngasu batai hakni kapor kelum ya uni perlok kublais bun ya kajing kersan ka jong pi nak we kapor tang ba hakni kapor ngakwa ban ong ya pi ba pin ya kersan biang yangi da ka ba pin share like subscribe bat comment hapo ka comment section jongi bat bapin nyon yo tu bell icon kenang bapin yo i ya ki video ki banang wan lang ba ke jing kersan ke jong pi haman lak por ku blai sibun